Not like Nongkrem, they change every 5 years. Pimpinan kamban siya di Nongkrem. Nongkrem konstituensi ka di ka meningkong ka persiangi ka di ka politics klaim pisah. Don giba ong ma. Uba ada no contest but kondisi juga. Anybody is welcome. No problem. Ini juga kondisi open dah. Mau baru lah kontes. Dia baik anybody, no problem. For me, no threat. Just inform anybody who come contest. I have to work hard on it. Kata tu nak guna terai bagai lalu wanya lah. Yo kena klaim apa ni sih? Never know. Ya kadi belum mana kondisi jonga tu don kampataya dah piu terai. Saya mahu mengalami aku baku apa but I'm trying my best. That is my part as a local Malay. Tapi mana kata apa peluru nu baku ni contest lah you kata apa? Anybody is most welcome to come and contest with me. Congress will contest, VP will contest, BJP will contest, UDP will contest. क्या problem है? No problem at all. Lasau time kuya uju amali kenapa am day baik. Not like Nongkrem, they change every 5 years. Oh dan gibang ni ba angis il de ka Nongkrem, pimpinan kamban siya di ka Nongkrem. Nongkrem konstituensi ka di ka meningkong ka persiangi ka di ka politics klaim pisah. Nongkrem ke scam, wat puslai, ya kan Nongkrem wala ada PI di kubo, kiba kubi kumbai, pet lagi di kisni, kumnu PI ke jilang, haba ki kok apa Nongkrem konstituensi, upat ba umi bat ai ya ke jingkesan, ngidon ke jingkermen ke scam, ngidon ke jinget, bau play ulah juba dia ke jingdwai ke jing, bat bagani ke jingkela ke stang banwana do, ke MP election, kan wan wat agani ke MDC election. Ini orang bat yakini ki artli ki executive committee yakini ki artli ki district council. Kamkot tang kata balai bakini kani ka parti kamta mapok ka jingalam jo Konrad Sangma. Balai ki ting, balai ki simkia yakini ka MDC election. Kampat judon ka kepa chief minister unlek kan campaign nagam taka MDC election. Nrei menta kita simkia ban lek dan campaign nagam taka MDC election balai nomor ki smotu bahkan don kata ka collateral damage bagi orang hadirin kani ke MDC election. Lan banon pentri kam jubo ni hap ban smotu ko ki patba kum ki nongsong snong ki basta ndai ban shisha penting ko tempan. Ban shisha penting ko tempan bagi berikin paino naga voice of the people party. Ni kwa namar kata kadal ban ong larangi ni yang scam kom the voice of the people party. Ngini bentik tangi kani kawai. Kinong kersan jong the voice of the people party. Kinong kersan prat. Kinong pelat lut. Yaga jat penriu naga jinduk. Naga bamsap. Naga jingapor. Naga jinglesian prat. Oh ngide bam snow sarong. Bangide kinong kersan prat. Namar kinong kersan prat. Kin pelat yaga jat penriu naga jinduk. Kin pelat ya ke jat meriu naga bamsap, kin pelat ya ke jat meriu naga jingle siang kemat, kin pelat ya ke jat meriu naga jingle por kuki pat babi. Orang ngesnut nak beni, baga jingkersang kabanang mikisi kisnem kalanang klaim. Saya giant hills ningkong ki ong kumno. Oh ka politics klaim pisah ayu kata, ka election ayu kata ka klaim pisah, ka klaim aikia. Kaba kelam Aja, kelam Aisyah, kamlah bantrai kam sejentils. Andalanyo, hak election MP Jayu ngila job hapro anyo tali ki konstituensi. Pai pa oleh jubak. Pat minta pat kiong kumno, oh latre ka jingki kai upra. Latre ka jingki kai upra. No hakadugur kom katre. Pinong hakadugur kom. Barabar tu bhi kumni ki por Christmas, kumgini ki por New Year, la janlai se collection de, la lut big de arbolai pola. Minta tang silak donaru ngampak lut, mdan syuk nongon pan by Christmas, by New Year. Dan dalam ajan mana collection kumni ban syuk ai hiru semua, tapi to pat ka on da ai simbek kabut tahu pra. Lap sakating, banai pisah. Bat minta ni habangi court meeting, habangi lek keleng ni mi jingkeng. The voice of the people party kami jingkeng. Oh pada antawan kanu, tomur katu konstituensi kalau kumtu. Kay kabangi klaim
Kay pengidan duna bantrei pumta terta. Ngimi jingkeng. Namaruni upai ba obawan sa kajingalang juga Voice of the People Party uwan na kajing trang gaman siem ulut hi kabay kali ulut hi kabay syabay dut uwan uyeng umtat uang nut naladi.